Kubor nakaslem jong unongsan hima. Wamelika Kongres na maulay ba proses tisa kami beriru Chief Whip kaliang persya hapok ke Yiner Bar Tauan ke jela ulang bakapor kela adai yakin dia pengwat ke MLA ke jela panhiar sa Delhi ringkat ke plakat syaban lang kador bar talang juga parlimen na kabenta ban pensngo padawa ban pentre kamno yakin online permit hapok ke jela Hakabade ni ke barka ILP kai ke badan na kaliang ngala badong han ke por mata umdi na kaliang jong asimet berkat bagian ro pungut ki MLA kebetulan mata hapo sit assembly berkat bagi jelahi barokoi na kaliang jungi ke long angnut eligibility baga sarkar India kadon kam ya kaban aino ya ILP hapo jong jelah mekliahi barokoi kata ka di angnut jong ro pungut ki MLA ringkat bagi pai ba jong jelah tiga bentak kebaar kaiga bangai imat kalau nada kajar khat baka sarkar India Prime Minister Modi ban nagaliw Amit Shah Islam yang terkam ya kanik ILP naga por Singapore ngajuong kalau dei kapor ban nagaliw jongi ki MLA pungut ban ra pelakat no hangthi hapo New Delhi mentari le baga nagaliw jong kapanmen kan session kan sa Parlimen kan sarkan dia kenduk biang akan dia ke budget session angas ngobol raga jarhat baga sarkar India kamai kalau dia ke pon dia jumi ban plakat akan dia ke winter session ke belong parlimen ke loha akan dia honi benai pemerintah ngak udah kena akan dia ke budget ke belong mata pi hak beri berkan dia nakalian jong ke media bat mujud jong jelahi barokai bakumjuk seng balang ya bat ai burom seng balang borok seng balang kiban yang joki ke long bakal mi syafat ya kaban yakhi barkumju kalau pengemau sarkar hak beding kam LP sama ai kublai si janggu untuk sem halang barok am dagle tristem tengah semua orang tangan dengan way ini hapan pek mentah hak beding bat ang thiba hak beding bakal ke farm law kabang sarkar India hak ni ke winter session bandem kala pas ke farm law ada ke farm law ke betik na ke jingbiang joki nongrep jong India hi bar kawe apa dia ke farm law ni hape example ke state Punjab bar harina na kaliang joki ke pat mentah lalai apoi sau pos ni tam ke ki apo Delhi ada boleh na mar bagadon ke jingbiang hak bede bagani ka law ke bede na ka an ka bede na ka tagi nongrep mentah na kaliang joki sto bagani ke jingbiang nongrep Suppose ni kisah mata kekat, kisah mata kalong ya, kisah mata ya kejikat nadong sedang, tiga setengah bangun malam. Kadang kajing iru, kadang kami kabang ki, kajing ki mata, kajing ki kajungi kalong hapung sang kadi hapo Delhi, ham sarkar Delhi kan tip bamangi dan kami ya ka ILP. Kumban nak ni kajungi ni ya pas mata agar session hapo juga house. Kabenta kabasa amdesyu kadunu mata, kabenta masa kalau action. Don kam hapo Delhi. Don kam ban teli na kabenta banyo ILP hapo jong kajela jong ni ka silong ka ibang yu ka mga ka don artili ge kay away ka ban nakajing kren jong Amit Union Home Minister Amit Shah ban ong ba nakaliang jong kalong ba nakaliang jong BJP hapo lagi kloy ban ai Christmas gift na ka Manipur di ban ai kloy no ka ILP na ka Manipur Abang jelajah ni Islam. Ngap sto tang kan digawai. Kalau hapo Manipur kan diga BJP led government. Hapo Manipur kailang sarkar BJP. Di kai bang ga ba nakaliang ga jonga. Ba nakaliang jo Delhi ka sung tu khamban ba hagi por bun ka por ba kongres kadang bat ka bor sin syarang ti hapo Manipur. Arsian na kaliang sarkar yung Manipur to kapwa kila pas association banpan ya ILP na pa sarkar India hindi kamay di bijbij ba dia mahani maswan hiya ka bor parsin lam na ka sarkar yung marmar yung ILP ang pa ko lang banda kaliang yung ilong interest na ka banta yung kipriyo yung ka Manipur hindi hangni pa dia ka jing pier hangni kalong ba kadang ka NPP led government kabay lam na ka NPP di kalapang hakan ni manta ka dodon ka mga ka clear Kapan nakaliang jong Amit Shah, di jurnalis sarkar BJP pod hi Islam kadang. Depan pau kalau nakaliang jong ki kalau ba igamba kimban ban ai. Tinga ngasuan kerpat
suman karpan kalau nakaliang jong ka Delhi sarkar BJP Delhi nakaliang Prime Minister nakaliang jong Amit Shah ban nakaliang jong ki kalong ba Kim Day ban nakaliang jong ki kalong abakin le Shiliang lo Manipur kalong ki ai ka bahang ni ba ki ai ngaku abakin nakaliang Kim Day le Shiliang BJP hapo Delhi kan hapsto shai bhai kan ni baki armut ki BJP hapo Meghalaya ro nakaliang jong ki kan banta bakar solution pi hang ni mata BJP na Delhi ke ban kaman tim bagi BJP MLA hapo hame khaliaro ki support lang ya resolution diga don kaman burom ka BJP Delhi ke don kam burom nak mata ka NPP ke don NP BJP led government ka BJP ke don kaman burom ro kalau bagi MLA ju ke don MLA ju ki don talang ha burom da ju ki marka ai ke ban nak kaliang ju ni railang ka perkhat ke parti kalau nak tak interest jong jak Delhi pro ko am namong ta tingin mo nga silang matanong kaya ito nang jilek silang tidak menemburom dengan mehap lo jilek silang apa ka silang tak silang yang ni nga cupi kumbo nga mene ka lo penpau lo lo jilek silang to ka BPP pesutu mar LP hi kalau mentah mende da je beriu kam de ka political issue kila ben interpret ka long kat bagian interpret da ngi sim baka LP ka de ka wena mentah ka issue kalau mende da je beriu ka wena ki ak nang ka da je beriu dan dari nakaliang BJP kam ai ka daw jongki ka robale namar ba hang thi ge lam hi maki ka biang pe hang ni kam biang tempau ni le silang kim buram kan